Audio Jungle. क्या खेलो मत सोई कम खा दो रा Aka. bana ya kharazo do desay بره که بگیره برش که اون ما دیوانگی خسته سر بچه خشلو خب نه تمام بس من نمیخوام اینجا بزار شدم ای اوی آی جونمه آی بخیر یا ki bu tüm faylo kan down rakao ay piş makhis ای شرف خشلو شهریار اسب بیار شهریار اسب بیار اما شوخی کردم. آیا از ریختن موی سر خود ناراحتید؟ آیا قد پستی مشکلی شماست؟ آیا داغ سفید روی زیبایی شما را میپوشاند؟ حل این همه مشکلی های شما تنها در صاف سوداست. شتابید، نرخ دسترس، بی ضرر و دوای دردهای شماست. صاف سودا با 100 درد دوا. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба барномаи мо. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарманди шинохта Рустами Нур. моро ҳамроҳ бошед. Audio Jungle. бори дигар саломи худро ба ҳамаи шумо мерасонам дӯстон ва мухлисони Рустами Нур. барномаи имрӯзаи мо қарор доранд Рустами Нур хеле ки мухлисони ӯ хоҳиш намуданд, дер боз буд, интизораш буданд, мо ӯро ба барномаи худ даъват кардем. бори дигар хуш омадед ба барномаи мо. барномаи мо аз 5 шарт ва 5 суол иборат аст. барномаро шурӯъ мекунем аз 5 савол. шумо омода ҳастед ки ба саволҳои мо ҷавоб диҳед? savol faqat бале, аввал 5 савол, баъда 5 шарт. бале, бале. shart bora shart bimoni bu ha кӯшиш мекунем. хоб, чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, шумо дар барномаи мешиносад ё не шуморо латукуб карданд. аз чӣ сабаб? барои чӣ буд? вақте ки мара кардам барои ма охрана кардашта ман охрана мара диди охранара диди чанд қай мардак бори охранара диди дидам. Iraди черный поезд дора минза. Ма ханхило домора да барамоз гардондесам ки дига мара нарасам. Ин ята дорум ҷавон, бачаи ки нихили мисол ҳамин фақат ҷавон. Ин хило домо дига гардондесам. Дига метарсам. беҳтарин. аз чӣ сабаб охир? барои чӣ? чӣ сабаб шуд ки шумо бо худ охрана мегардонед? ҳауз меги задан таку? охир барои чӣ задан? ҳамин на каса на фуз. ягон каса бегуноҳ намезананд. мо шунидем ки шумо дар кадом туе маблағро гирифтед, лекин ба туй нарафтед. Там туй ту тред намера. барои чӣ? Вай одам иша серьёзна гап занам мера. Ки чӣ гапа? чӣ гапа серьёзна гап занед? мухлисони интизоранд ки ҷавоби ҳамин саволро фаҳманд. гӯш ага иша серьёзна мегӯям қаҷи гап боша. бо уша ҳар чӣ гуфта мегирам алиш. хоб, гӯш кардем. Там туй дори ҳа? На ту туй дори. ту шавҳар мекунӣ мисолан. اگر اینا گفتن نیستم که خود مثال شهوار تو میکنی через مثال شهریار خانه اینجا حافظ رو بوزکاگی نیست اینجا اینا مثال این اخرانی ماینا من بچه که مایدا که 300 کیلویا مثال همین رو میگه که رستم نور ما زکاس که میگه ها ما رستم نور که 100% من زکاسش میکنم برای که بردو بر که برای چی دیگه یا درباره ما خیلی که روز بخین گوکایا ها بعدی زدن ها نمیشه گو با وقتی تمام شد وقتی قرطخی مرا جقید کو بو ما قرطخی وای جقیدم بو وای دست مرا جقید کو ما دستی وای جقیدم باقی جقیدیست و یه باقی بیست نجقیم یا پرسی من چیگه پای جان میلیودا باقی میخوام دوداری جون ما دا 27 سالی توی گذارونیم یگون کس پادوید کاری نیستم داشتی ای پادودی کاری نیستم برای چی بو؟ برای چی؟ آن وقتی که میگو تو شوار میکنی میگی که نه همون دوستان نور زکاس کنی تو اما خدرات نمیکنی که بیای خونی ما داری مرا تخته کنی ما یگون وای نیستم که تماری افته نتونی بوی کسا پرس توجیکستان نمید خواهد که بشنده خونی وای داری جای اوپا خواه همونجا غیرت که بیو من لعد افترچه بنویسم بالا توی طرف بگذارم او تو زلوگه مثال ده همون آدمیتی میگی رستم نور بیار وای رستم نور چکر داره پولا گیریفت فوزی رو هم فوزی هم خیلی بیزنس رفته سای مبین جوانا
پولای گیری تو بازار زامه دکی رستم نور میبیو ما توی که بازار رفته که من ندونم تو را تو شوار کسی ای کجا میدونم تو پولا دایی دادگی فهمیدی؟ پس شما گفتنی هستید که کدامی که شما رو به توی دعوت میکنه شخصا پیش خودتون بیاد نه؟ شخصا بیو ما در دروازه شده این خدمت بله درست خود هم خدمت دیو ما رفتیم پیش نه من پیش اومدم برای که شما راضی نشدید به دیها روید گفتید که دیها رو نه آنقدر دوست ما نه دیها قشلوق خدم قفو تنیگو چی در گرای این تصویر دیهای شما ها اینا بول در کجا اودم پرموزی در کجا اینا بول قشلوق خونم هم چی است بهترین سوال دومی ما چنین است سری جوانیتان در چیست؟ وقتی بیا بیش کسا بیا نباشه بیا اینا کنی این ما قطعی خیلی برادرای شروع که بیداردیم ما جوان موندگیم خب سربلند باشد با فکرم شما صاحب نبیره هم هستید درست اگر من در یک ماه یعنی 2020 یعنی یک ماهی که مای دهم مای دا دخترشم کلانی بونکات گنرال بهترین گنرال مایور من یا دیروز دخترشم تولد کرد بهترین مورو کرد گنرال لیتنانت بهترین تو حالی کتی بابو گازیسی اول اکا گفتی کو گفتی وایدلو راجبا بابو نگو و بابو نیو اکا نگو بابو مالش خواب بابو سری جوانیتان یک تاش در این که با فکر خودتان دوستانی زیبا دارید دیگرش چی؟ بو کدومش آخه نخود در همین باشد نخود در همین تنها در همین باشد ها ما کتیم بیام شخصا کیسیم زدی همین موبایل تاش میشه کوکی نخود همش دیک شو فکر میکنم انسان ها اگر بیشتر زنده دل باشن همونقدر جوانتر میمونن بدونی بومر سوال بتیا خیلی با من شما رو پرسیدن خواستم که نه پرسیدم فکر ریخته گفتم که هم توغلیه ما در فکر روزی اگر مخفی نباشد میگفتید صاحب چند فرزند هستید ما با دولتم ای یعنی میگم ای اوزیو ای اوتام با دولت مایم برای اینکه اتومات سه تا کودک داشت شما چی ما هفته بهترین اولاد با پیش که چه تو استون با پیش اکو نور با پیش سوال سومی ما چنین است سوال دو دیگه میذاره خطا سوال سومی ما چنین است در بسیار جاها آوازه ها هستند شخصا خودمون دیدیم نه ریال ندیدیم شما در توی ها تاری درخت میبراید یکی نابود میشود سرود خوانده از چی سبب است؟ سبب میشه باید فوکس میکنم تو در جای دیگه میشنی التماس جمله ساز بستم وای باوری که نداری جو تمیستی اول نه که ما باوری دارم نابود میشه ناپدید میشه اکی چی بگم استیل مای جونا فهمیدی ما بودم که ما خیلی ماگیم ای بودم که تو دارم به همه میگشتم ولی جیکشم کاراته ولی منو زاگت کینو آرزوهای کودکی کودکان عملی کیسه برای بیغمیده شما پس به سرایندگان جوان چه گفتنی هستید بسیاریا مثلا وقتی سرودهای شما رو میبینند کلیپ های شما رو میبینند حلاوت میبرند چون که حجبی است بیشترش شما چی توصیه دادید به جوان ها سریوزی میکنه که توصیه دادن نمیتونم برای ما چی از تجربه خود گپ میزنید خلق توصیه کرد توصیه و بهار خلق تا فکر میکنم خلق بیشتر وقتی خلق وای بهار کی داد وای در کروگی مو کی غلطید بله فهمیدی اون کروگ چی میگن چی اسمش کلان هم کلانی مو کی غلطی میگن که خود قفونمون کو با اوزه کی وای دام وای مو غلطی با اگر چلوق باشه میغلطه اگر سوز باشه با کتمو رفته نگیره بله در حیات بود حالت هایی که فراموش نشونده خواه خوب خواه بد بله حالت فراموش نشونده همین بود که یکی در تو در اومدی با وقت عید دیگه حالت بشه در خونه شدی خودش اوناگه حالت این یه حالتی که نمیوزی چی دیگه ایزانی ای مطرح نمیه حالت نیستمی سوال چهارمین ما چنین است ما در یک رولی که شما دیدیم که شما با شاروخان واخورده اید و با دیگر اکتوران هنرمندان هند راست باشد کسی خون نیست برام چی باز کرد
рост аст. Каҷ нест, рост аст. Вақте ки ма дар он ҷо мо чихел афдем дар як консерти бошгӯи вақти оскар метан ку чихел дар Америка оскар метан ин ҳам ба хушон як вай дорам мисли оскар ҳам хеле кайфӣ меганам хеле аксибас ҳамунҷо бо мо қалдем ҳама актёру я шорухан не шак дига ҳам бағаи амитақ бачашу айашвайрае ку дига ҳама да ҳамунҷо буд даже инахи дар бари ман чихи тиштагӣ ку инахи штагӣ дар бари ман рекха ку даги рекха медони ки рекха жажда мес дедагӣ крокодил мехӯршидагӣ ранги хтай ку ана му дар бари ман штагӣ вай қариб 100 солай мо консерт тамошо кардем ана аҷоибиша намида консерт тамошо кардем қариб 2-3 соат мерав консерт ва авқот меорам ку авқот метам ки чиқила ку мисол гамбург мангбург барои консерт истораса о метам ака дар бари ман штагӣ ма акҷо медони заки хай гушта чиқила гушта модем гамбург де гамбург метам ҳамҷо оте яке буд ки файдо кам гуфтам ай пеш ма хез рафт усумера грим мекунӣ ба медуроида то вақти вай грима красна дорожкате мерай фаҳмиди красна дорожка ки мумкин нест ай анам шоруханам анам унҷа вақте ки файрод ном тагирифтам бояд мехези красна дорожка ама сиёмчи ки ма гуфтам ки ҳамин кадом актёреше ки мешиносум айҷош ки хест баробари ма медавӣ ма катиш чӣ гап мезанам ту сиёмка гохе ма биҳамон катиа гав занатону бале дуруст шумо забони ҳиндиро намедонида ман медонам ай намедонам тоҷикия зато на вай тоҷикия медонам на ма ҳиндиро гап дами рафтисе бале ана ба красн дарошта шоруххона файрод кан бестока ку шоруххона файрод кан дига актёрро файрод кан анхе холӣ мерафт тоққа мерафт анхе красн дарошта а вақте ки шоруххона файрод кан дар дуруни красни дарошка ки мера бо вай кардагиам калсо ҳамун актёрое ки ҳам шаврӯз ҳам ҳамун хушон гӯштан даже ҳамро бинем гуфта намедонам барои худа не барои мушикада не барои че нафаҳмидим барои чи хар каси дем барои че мо каси вақте ки калсо кардам ман гуфтам оҳо ира ма хеле ки ӯ актёроша катишон чақчака ҳай гуфтам дастати охи ҳай гуфтам вай ҳай гуфт чихел меша вай ҳо меша хона биё сиёмка кади ҳо майлиха тамом ҳамин қабас нест шарда ма кади бишум чой бихӯрам шорухам ҳам хеши яъне дар ҳамин ҳолат шумо шорухро аз наздик дидед вақте дидам ки шоруха калсо кардам ма давидам рафтам ҷои навқия ҷои тангӣ дар красни дарошка намешудуҷе ай красни дарошка ба оиста бачак ба ақл ки бидам рафтам ҷои кримклин мерам гуфтам ку ҳам ҷои уҷа раи тангӣ ай ҳам ҷои кримклинда дастаи баландиам хес додам агар тамошо нака боша тамошо кунем дастаи баландӣ истодум ҳамхел ман медонистам уҷа дар пеш ма калсо майда меша фаҳмидӣ пеш мада калсо майда меша ҳамунҷа истодум ҳамин омаду уҷа калсо каҷела меша ҳамҷои баланде ка ҳамин гуфтам ҳай гуфтам ҳай нехени гӯяд ҳало гуфтам шарухан гуфтам дасте айму байма хе кашидамуш ки ай калсо серно буромада намеша ку нигоҳ кардам ку тели хуш ҳам камера чӣ мара ку ай ҳамин консерт бовар ку мегӯям ай маърака ай ради маърака мегӯям чӣ мегӯям ку ради маърака кай пеш кардан имина ҳамин чия гуфтам ма гуфтам ку то сур кардан набиги ба ғайри шорухан ки миллион та вай мо гуфтем дар крас дарош крафтиса бодиш ки нара мо рафтисем вай бижи беҳтарин яъне ҳунар истеъдоди худро дар ҳамонҷоро нишон додед ки чӣ гуна шахс ҳастед охи яхе нами одамое ки яхе ами одамое ки ами ҳинздо меран ягон намебинам ами актёрора ҳунармандони шинохтаро худоан чӣ хеле мегӯм ку ами гуфти хеле ки дилмон тоза будай мисол куртамон тоза будай бурукмон тоза будай мисол прическамон соз будай ки худоан дамо туғри галти вохӯрдед хоб фикр мекунам шумо ба 4 саволи мо пурра ҷавоб додед моро қонеъ гардонед саволи панҷумини мо чунин аст агар иҷозат бошад ман аз рӯи телефон мехонам телефон марам биё чуноне ки мо медонем шумо бо меҳрубони равшан дӯст ҳастед вақтҳои охир меҳрубони равшан дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидем ӯ ба душвориҳо дучор шуда буд ва аз наздикон аз дӯстони худ кӯмак талаб намуд шумо ягон кӯмак расондед ба дӯсти худ
мегуфтед чӣ кӯмак, чунки гуфта буд ки ман аз дӯстони худ яъне розӣ нестам ва кӯмакро аз мухлисони худ талаб намуд. Ман мухлис вай набошам чӣ кӯмак шудам? Шумо ку дӯст ҳастед? дигар мухлис вай бораи мухлисош эълон кард ки мухлисо ҳамора гӯш кун. гуфтае ту мухлисои касе мухлисои ман ҳастай, мара касе қадр мекуна, мара дар пеши ҳамун душмане ки душмани чизо кадай, дар пеши ҳамун мара нишон ки қадре ки ҳамун одам бифаҳма гуфта ӯ одами ки ненистай тенисдаю анафаҳмиди ман нигар чиай вай дӯст вай додари май дӯст май бачаҷон май мисол ҳама ҷон маю лекин ай мара кӯмак нагуфта мухлисоша гуфта. яъне шумо ба меҳрубонӣ равшан кӯмаки худро ба дӯсти азизи худ кӯмаки худро расонидед. Чӣ гуна кӯмак кардед? Чӣ кӯмак расонидед? Азбас ки карантин ки буд ман худам рафта наметонистам. Як сообщение медонӣ чӣ навистам? Кӯмак гиред. Медонад кӯмак худаш. Ту нафаҳмидӣ, вай худаш мефаҳмад ки ҳамин чӣ маъне дорад? Вай дар дунё чӣ аст? шумо гуфтанист ки ин махфист, на? беҳтарин. Хоб, солҳои барномаи мо ба итмом расид. Мегузарем ба шартҳои барнома. Мегузарем? бале шартҳои барнома. Фикр мекунам шумо аз уҳдаи шиноварӣ ҳам мебароед. Эмон шӯхӣ кардам. Audio Jungle. дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар деҳаи Гулистои ҳамроҳи Рустами Нур. Моро ҳамроҳ бошед. Мо мегзарем ба шартҳои барнома. дӯстони азиз, мегузарем ба бахши дуюми барнома. бахши дуюми барномаи мо ин шартҳои барнома мебошад. шарти аввал чунин аст: дар болои хар нишаста мо пеш алаф медарадем. ҳозир бошад гандум ки шудааст. хидягон бударадаги мардаган болои хар дашта алаф дарафта. Не не тахта мефорозам болои хар да бишни алаф будараи ина ба ҳами статус. агар ки дар ин барнома худи мара даъват мекардам, ман мекардам. тамом барномаи дигар шаҳриёт барномаи дигар ман мебарам. ҳамин духтара тахминахона чи ман мегум ҳамин иҷро мекунам. ба ҳамин шарт шумо дар ман розӣ мешавед. сиёмка хушура фисаништа ман дар хар сувор мешам. не 17 сол ман алаф даравидагим барои дӯстандума. туи саволои мар додест ки ман дар гузакӣ мекардам. фаҳмидӣ? мекардам. не ки ман ба хотири шумо харус рестгагу бас аст да сувор мешам. фаҳмидӣ? хоб, омода ҳастед? рафтем пеш хара бихаб. хери хара? хари нана ё хари мода? ба ман беҳтар ҳамун хари модаш бизанад ки бизанамам дар намеёяд. ин нари мода феъл будай. хоб, шурӯъ мекунем. ани хари тиай ай биё хар тақабо ки хари мода аҳлай шаҳриёт хари мода аҳлай. ям хидмат шуям хардора банаган хар азов додесай шаҳриёт хари наро вардиам лингак зесай кушавно мекунам биқипанша мекошам ҷавонӣ ҷавоним дар харс бошагим наҷумо характер нафаҳмидам шумо дар хар шишта меравад ё росто? одаморо бугем ки хар дар шишта рафтан осона ё хеста ё катиш рафта. фикр мекунам. чӣ фикр мекунӣ? биё бушӣ фикр нако раз ки оварди ман фикр накашидам бигӣ. нигоҳ шумо қоил кардед. Audio Jungle.
خب دست رو به شما میدیم شروع میکنیم با دراویدن گندم کامیلا چی پیش بیو برای چی ما گفتیم ما رو نکنی نمیره بیو شما یه نسام درش دگه انمی وقتی علاف دراوده انا خیر رفتگیم خریم موده دا رفتگیم من اینجا هم در رنگ پیستالت که اگیم همیره بانداغده فهمیدی؟ نسام دلی انا خیر رفتگیم عروسم دا اونجا پخته چینده ایسته فهمیدی؟ ما خدمت گرینی با کرته سفید دارو باید میخواه گالستوک گاسی کرته سفید بسه راده آخه رفتم یکی نخی خرید پدنالت اینا را کجای پیدا شد این خری مردید خری ما کراسافچیک بوده کراساویس или красавчик بود چفر داشت آخی ات دادن وقت بود کراسافچیک هم کراساویس بود کراساویس هم کراسافچیک خب دومش او نشو برای سرکاده نکات سرکاد ماکو خری من بیچاره دید که اون ما تو خوردن دوست پید نمیکنه فهمیدی؟ بله همین خیلی تو خوردن دکو غلطیدم فهمیدی؟ همین غلطیدم رفتم خرما بردنه جون و جگر ما بردنه همین خاص دیسای فهمیدی؟ نیکی نمیدونم ای کجای بوا که خدمت گرین گرفتم اکو ما پختچین و عروس آمدید جیمی اپیردید همین میکنم نیست خون پریدیست خون نیفتیستم یکی میبینم آمیجام همین خیلی چوک کرد کرته سفیدی که برای سویدانی هم پوشیدید کو پر از خونشار شده؟ بله خب میرویم شرب قشلوق شهریار اسبا بیار شهریار اسبا بیار شهریاره دخشلو خیمو این روز شهریاره مختش نیاوازی اکی شهریاره انا وقت تصار که انا وقت که مون و یه جبیو بچه بگو بایرش که خب شروع میکنیم تو نکه بزرگ شروع بگیریم خیلی بگیریم بیا بانکو ببینیم که شما از عهده این میبرید بهترین ما در خورده این کارها را انجام میدادید فکر میکنم کافی است شما از عهده این برآمدید آفرین همه مخلصان خود را قانع گرداندید میگذاریم به شرط دویمی برنامه دوستان عزیز حالا باشد میگذاریم به شرط دویمی برنامه ما را همراه باشید اکای رستم شروع میکنیم این خیل گیرم یا این خیل چه خیلی که به شما پسند است ما در لبوخ پسند تو ما را گفتشتی برای پچکه یا برای علاوی وای برای علاوی چکدان آخ خدا جانم نون میکنی دوای برای نون باشه که نون بود چنجانی آدم قوت درمانی آدم میپرستم نونی گندم خوشهای نونی گندم دوستانی عزیز چطوره که به همه ما و شما معلوم بود اکای رستم از عهده کندکافانی نه اونقدر برآمد بیاد که برای لبوی دختر میگه لبوی کندکافانی خب آزی اوکی همین کارا کیسم کو میگذاریم به شرط سومی برنامه شرط سومی ما یعنی کشیدن جویک چابک کردن ما را همراه باشید خب دوستانی عزیز ما میگذاریم به شرط سومی برنامه شرط سومی ما یعنی کشیدن جویک چابک کردن از عهدهش میبرید واه خواهر جان عهده خرسواری برو بله بله ما کل قین قشتو خرسواری تیموری چپنا همیستی همه را قانع گرداندید مخصوصا مخلصان خود را بچه قشتو خشو میفهمه که آدمی که کسی خر در چپنا و رستو میره وای خیلی خر آیا که همین چوبو خم میتونم نیکی بیاد تو مرا یکم کوروی کاسمیتی چیز که گردانه بیا بری من با هم مرا میتونم امین شرط سوم رو کنیم شرط چهارم و پنجم رو هرچند که شما مونده شده اید به اتمام میرسونیم برنامه رو من مونده نشده روز خیلی توقعات نمیکنی توقعی برنامه را نه خیلی مونده نشده باشه دوام میدهیم دوام دیست رفتیم خب چابک رو شروع میکنیم
که فهمیدی که کارش که قیمتش برای میریز که اختی هم دو طرفه پول کار کردنی ها بله ما ایخی گاوزا کارشکار بشنونم کارشکار بگی تو پول شا کماز کتی میگی یا کماز کتی همش خطی همش کتی راست میخواد وخام جویا که دخونی خود میکردیم و که باز خیلی که رنگی کار کنم خیلی تو بهش کتی کم ترکش که ما بینیم شما از عهده همین میبروید جمع بس میکنیم کم تر دیگر کروید فکر میکنم از عهدهش کمک برآمده کمک آنها کمک کمک یا ما قویل شدیم بگو شما ما رو قایل کردید بس گپ نیست Audio Jungle. خب دوستان ما شرط سوم ما به اتمام رسید میگذاریم به شرط چهارم برنامه شرط چهارم برنامه ما یعنی سفید کردن دیوار است میگذاریم به شرط سوم او خدا بتونی به شرط چهارم برنامه شما تیار هستید ما در لبوی شرط تیارم نکیم کو نمیفورم تو مرا کجا وردی شما گفتنید که دست میکشید تو مرا وقتی کودکیم دو من گرنی خونیگم بودم برای می خیلی دخترکوی خوشوری تو بودی تخمینه جان اگر با پیش میگذشت که بر وقت رخش تیار برو دیدی ها رخش که تیار بود رخش هم نباشه خرم تیاره بسای خب فکر میکنم که نکن ریز که تمام کن فکر نکن تمام خب خب دوستان نه تمام بس من نمیخوام دیگه بیزار شدم دوستان عزیز در تمام همینجا دوستان کنه برای خلق بره که بگیره برای شکل که ما دیوانگی خسته است بچه کشنو خب دوستان عزیز در همینجا تمام با جون ما تو برای دوستات نکوخی دوستان عزیز در همینجا برنامه رو به اتمام میرسونیم تمام بسای آی آی جونمه آی خب دوستان عزیز تا برنامه های آینده ما رو منتظر باشید نمیخلی تو برنامه دیگه را گشنگی را میمیری تشکر